Alright, thamugwanja cia muthenya tariki ni mwe kana ndi ntuko ya mbere ya mweri jwa kenda mweri jwa September. Mweri ni jo mweru mbithironge kugwataga ugeni mutegeri wa Meru TV twethiro tukithujaga utegera na nkuruki kuthingatira ripoti cionthe ora cirikite na kumira ntere mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya. Oni tawethire ngetana mbere na gukurikania nkwire andiki betu banteto bonthe baritigera ne bagutonya mature ne agwitia kwinama kuthiuruka kunde nikienda gukubanganira ripoti cionthe na cigathara cigikuretera waja ora ripoti ici cigethithiritwe cigitaga na mbere na kumira oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi kugwatwa geni kirintato cietu cia Meru TV tamugwanja. Tambirie na ripoti ya kuma Ntere Shebori ni area ure wari MCA wa ukabere wa wadi ya Ruirira Arera Peter Mutuma Kalembe na shumirite na kwaria manto kathomba jegie county ya Meru. Kalembe akiaria naonekana kurita mataro na nkuruki kuorota governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Toithingia akimuria gutigira na kureta ngwataniro na urumwende ne county ya Meru na aria murombete gweta na mbere na gutumania atongeria amona akaribonde ba county ya Meru kagite na kau Kalembe naonekana kwariria mushemanio jura ari ntuku inka ikurukite araba mo bakariba Meru barombere gukinyandene ikulu nene ya rais mushimonene ja Nairobi na araba reti ni rais ndikenda bakara nirenwe Kalembe augete mbecha ile chatumire kubangania mushemanio juzo sirenda tumirwa na njara yengi na nkuruki cigetana mbere na gutethia mukari wa county ya Meru tugwatanire na mwendo raibuni atubanganirie ripoti hiyo. Borira siasa cia mirengo mwanya mwanya kaunti-ini ya Meru cia one term na two term ciitite na mbere kuwata Mwangi wari MCA wa Ruirira Arera Peter Kalembe na uritie ngavana Mutuma Toithingia kwanania antu bonthe nontu ni aringi kura. Gavana wetu Mutuma Toithingia kanya gakaegi ikakuridimu nukuigwa maisha ya Meru lakini Meru twinde tutiaria umwe koko uga two term ena sababu wewe na akinye state house no mwaka uge two term kenda ane ngero bila kugithatia kunengerwa utemeya na kwi bangi nabo weguku bakunyamara batina bia kuria batina stima batina rwara na baliwa one term na ndo ngavana wetu ethero we muchore oro kuwa one term na oro kuwa ambio two term lakini gweta state house akachokeria jaire jathatu akauga baba kuwa one term wa kwende uko mbere reverend na kathia kugwatirwa muntu atemenya aketha kerwe o as much as tigo gukoro two term na tigo gukoro one term Meru bakiwa one term bangi bakiwa tu bonde ibaku nderomba ka muntu mo baria ba praise and worship akiariria ndiunga ya rua ya Meru kirigaro ya rais ariwa mbeca ire iratumika ne cibatere kuthithia witi na mbere maturene baretire bagaire ngiri 10 na barare antu mangiri yategura ngiri 10 bawa umete Meru na totena othoku na totena penu ndindo buri atire mbeca irari muchara jwao irari jwao mbeca igo ndorua irari transform mukungu ando wewe na mundu irari transformer eko wa pastor ndene na mwekoro we na ara bathiaga mundu batena inyasti ko utware ote asanti ni akieto tukuria na tweterete stima itu ikirwe sawa kako muntu ria yanto kiatho ko muntu ria yanto kiatho ikiregwe na baba wateretere kukaigwa maroro Murungu agatethia Kalembe aka president ngabweta akireke na uritia kari kuringa kura na umeithurano ne twetete this time round tukarea ende Murungu agetania na atwe tukathithia ndeto iria ibatere tuthure antu babega haleluya amen ni bure antu bena ume ndaburomba na buturiria nkoro maruja nkoro na ya mwiri ugititherwa mauta ciringi 10 ngarama egaitia mutu ogaitia maicha akoma ino ndo bakuthura bobui Keripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni
Tukerekana na ripoti ni ati Ripples International ni baruguritie mwaka jwe thato jo kurita mataro ja kumanyikana ta ADR kana Alternative Dispute Resolution zirabe thagara bakiritira kiria karine kenda bakethera bakibanga ndene ya muturire gikundi gike ke Ripples na ndikiugete kiririta matara ja zane kenda kurigiria jamwe ja magamba ziraje thagirwa jagikua ndene ya kotini mwandiki wetu Antito Mutugi wa Kiambi nombeta gukinya kiri Ripples International uthingatira mauritani jaja na gutubangania ripoti yu na njira intariro. Ikundi kathumba bitebia kithirikari bishimirite kuritana mwingi bate ya gutumira njira cia kwarania kuthiria ngucanio ya Alternative Dispute Resolution ikiaruarua ni kiria kia Ripples International juri mwaka jwa thatu jwa ikundi giki gwitithia na mbere mutaratara juju ara gikundi giki kinyirite ngurukia location ikumikire sub county nyaja county ya Meru. These centers have been of great help to the marginalized community members in that they have provided an easy entry point for marginalized communities to access justice, and we have had quite a high number of cases that have been reported in these centers, and we believe that they have really played a big role in reducing the backlog of cases in court. Ni araba gwetete jamwe ja mathina ba gurukira kire ukinyanirio tungata bubu maturene mono kumana na kurea kwa bishira mwingi bagweta gucho tungata bubu reu bakiendekithia teknolojia gutumika kenda kunyia ngarama iji. We have had some operational issues with this project in that they are receiving quite a number of cases, and sometimes since we have been doing it manually, documenting some of these cases has been quite a challenge to them, and maybe as we move forward we need to try and come up with the ways in which we can digitize our processes so that it becomes more efficient. The uptake of the services at these centers has been quite high, because if you look at where a majority of these centers are situated, they are in the remote areas where getting to the physical courts is a challenge to majority of members of the community. Ni mubango jogwetu embaru na kuigekwa ni atongere ba matura bara bainyerete bate ya mwingi kwaranagiria kuthiria nteto cia wantu akagita konze kumatoka gagotine. Community ya Meru na wale washikadau wote tushikane pamoja ili tukubali hii concept ya alternative justice system. Juu si kesi zote zenye tuko nazo kule mashinani lazima zipitie kotini. Kuna kesi tunaweza keti kama washikadau na pengine wazee na kina mama kwa vijana tuzisuluhishe kule mashinani ambako tunakaa. Kwa hivyo mkikosana na mtu conflict kidogo wacheni kuenda kumaliza miaka mingi kotini, and at the end of it all akili inachoka. It's not a win-win situation. Mediation is a win-win situation. Kila mtu inaponya roho yani. So badala ya kukimbia kotini mkikosana, seek mediation. Temumtomo twachinda ivuinde bwana nkorone siena there bwariretwe tukagere no talk the sense in you of mantoyaro kwenda mwanko okerewa wherewa your heart gets a lot of peace. Onande oteana bwina enamete. Another thing ne ndu sainya ondo bwethera bwentorene ancha no wethere brother na brother bena utho andira bakarethwa ndikoro bakarethwa bakerethwa batebate kwethera bakimenanara ontobo nabo ibana kinyamuci ukethera yuna thiri. Ki report na Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nkatho cia mwanya Mutugi wa Kiambi no ntobo riboti ukongera kuna murungamiri wa paki ya Meru Kitavi Kaloki na arombete akari gutigira ni bakumenyera nkuru irachi kumenyekana ta nkuru cha pancake kana na gichonko chietwa pancake tortoise ni araugite ari ate uroka gwatikana akigari ya kwenyangia kana kuchumbura nkuru ici akomba kwithirwa kecho kirua itagarere rito reke watho kuringana na Kitavi augite nkuru ici cha pancake kana pancake tortoise ni chithiritwe chite kuonekana muno na chionekete akintere imwe na imwe chitharaka na bota atongeria bagukari nyomo cheke thakano bageta na mbere na gwikaria ni kende itekethirwe chekithira buru.
kuringana na murugamiri munene wa paka ya Meru Bwana Kitavi Kaloki augite nkuru mathenduka na pancakes totoitiro watini bunene kirinjara cia mwingi na anto na babakioro guchimenyera wara bachithira. Ile ningependa kuwatangazia wananchi ni kwamba huu mnyama zile sehemu ambao tumempata, hiyo ndio tunaita natural habitat ama makao yake maalum. Pancake tortoise si wa kubebwa, kushikwa, kuwekwa kwa mfuko, kuhamishwa. Sisi kama wahifadhi tumetazamia kuona how fragile makazi yake yalivyo. Ndio pia hata sisi hatuna jukumu ya kuweza kumtoa kwenye miamba tumlete kwenye hifadhi, sababu kwenye hifadhi kunaweza kuwa hakuna ile miamba ambako anaishi. Na kirigondoro kagwatikana kiruthera wenyangia nkuru ino akathujerwe tagare rinene kiwatho no ntunyamwetagitwe kionekana gundu kwingi. Kipata mtu na akishikwa, nataka kuwatangazia kifungo si kidogo, ni miaka 20 jela ama faini ya kulipa milioni 20. Mnyama ni mdogo, unaweza mweka kwa mfuko, lakini kwa bahati mbaya ukipatikana na hauna ruhusa, itakuwa sasa hatusaidiani. Ndiposa nawaambia wananchi, mkiwapata hawa kobe, mtusaidie kujua mahali wanaishi, pia sisi tuweze kuwahesabu. Na idara ya uhifadhi wa wanyamapori imechukua jukumu la kuweza kushirikisha wananchi, na kuna mbinu ambazo tutakuja kuwafunza wananchi za ecotourism ama zile tunaita nature based enterprises. Ni vipi kama mwananchi unaweza faidika na huyu pancake tortoise. Kwa saa hii pancake tortoise hauzwi. Tunaweza fanya zile strategies ama mikakati ya kuweza kuambia wananchi sasa mnaweza wauza. Itakuja wakati huo, lakini kwa saa hii tafadhali tuwache waishi mahali wanaishi, huko ndio makao yao. Kiuria majukuru mara matebandikithite na kirabu kia Wiru Drive gutigeri bakwibandikithia nikenda gukenagira menyakere kumira paka na marima nono. Pia tunawatangazia wale mashule na institutions kwamba tunashirikiana pia na Wildlife Clubs of Kenya, na tunawatangazia yale mashule ambayo haja register wepesi wa kuregister na WCK, kwa sababu kiregister kiingilio kwa mwanafunzi ni shilingi 80 na inakuwa pia ni rahisi kwa kuweza kuingia kwa park na kuweza kutazama wale wanyama na mandhari. Kile barana bobenda kurutha mautweria mao Kaloki akiuga kwamba hii park ni yetu, tunaweza kuja kufanya hizo activities. Kuna wale wameishi Nairobi, wameishi sehemu zingine mbalimbali sana, kazi imewazomba. Mnaweza kuja kufanya team building activities ndani ya hii hifadhi. Huwa tunafanya mipangilio speciali na tunaruhusu vitu kama hivyo. Kwa muda huu tunafanya pia research tourism ama utalii kwa utafiti ambao sasa inakubalika, na hizi ni baadhi ya zile activities ama vile vitu ambavyo mtalii anaweza kuja kufanya akiwa ndani ya hifadhi. Na Kaloki akirekeria ugetiba gwatanirite na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura manene magukongwera ntwire bwa mutharaka. Kama kawaida Tharaka Nithi huwa tunasherehekea Uragen Cultural Festival, na mwaka huu tunatazamia kusherehekea hii hafla mnamo tarehe 17 hadi tarehe 20 mwezi wa 9, na wananchi tunawaalika tukishirikiana na county government ya Tharaka Nithi, Kenya Wildlife Service kama strategic partners. Tunafurahi kujumuika na nyinyi wananchi, muje kwa wingi tuweze kusherehekea utamaduni, tuweze kuonesha upishi, tuoneshe zile sare rasmi za kitamaduni, tuoneshe densi, tuoneshe vile tuliishi, vile wazazi wetu waliishi, vile vizazi vya kale. Na kama idara ya Kenya Wildlife Service tuna support zile tunaita riparian groups ama sehemu za zile ziko karibu na hifadhi, zile ziko na mito na sehemu speciali za wanyamapori. Ndiposa pia tuna support about 7 riparian cultural groups. Mabaga ya Meru muthongeroni wa Urangeti nkiripotera Meru TV thietoka mbita ndagara waiguna kongera kuna ati makarika za nabare kwithirwa bakigwata iubare banini na nkuruki gwetana mbere na gutachukuru nijonekane kuongereka ntere cia igembe
ni untu butumite na ndeba mo batongire bakanisa kujamwe ni kenda guchwa ntaira ya manto jaja bare watongire bakanisa ya nika batongirete ni Bishop Stephen Kalonyo arabugite bate kunganirwa no untu mwere kajaja na bani ni kugwata yubare bani ni na ngoroki makarika ja ongere kubonda wa chambogita ntere uche gembe narana ndibe ajete amana kuromba thirikari nene amwe thirikari ya county kugwatanira na makanisa ni kenda gutetheria kuthiria mathina jaja jethirite jagita na mbere na kongereka ntere uche gembe. Bishop Stephen Kalonyo ora wa kanisa senika kana National Independent Church of Africa achongorete athinjiri bangi bangai bakanisa ye ndene bonanite kuria kwaniro kwa nonto makarikare ye mnontere Meru ana bari kumba kwithia bakiwacha yubia kuria na kuremoni wita na mbere na mathomo yo bakiwende woi ni njira imwe yocokia nthi na nyuma na indika itakara na baba komba kwithia batiwita skuru na bairiri kurwa untubo bukethia bwicokia kuntu na nyuma notia na bakethira bathomi no tire mongo yoyo embe yukomba kwithia yueta na mbere yakiwa muno nterese nyambene no ntoni kukutongorete na makarika ya na banunu kwate yubya kurea na utaskuru ende no yotili nyuma na thainde kinyeta kaita kureo asiari atongoria na ntu bombe kwithia ni bakunura metho na kuria ntaira ya mantu ya kenda kethera ni kutana na bana kubunira mite kenda bomba kwithia ni bakwebana na mpanga iyi si yubya kureo na anto baikara yakabati kuona ana baba ni baina toana bara ingere munonya ambene kero kia Kenya inge yonde era mimbe toana turatwe na mimba dene Kenya batutu tutongere tieto nene kaitene kau na wete kinya muno manto yako ni ndawa cia mbogita muno taunira ya lare hamwe na maua ni kusumbeta kwithirikio yura na nto baba ingi ni baba kwenderia ana ndawa iyi cia mbogita na baba ingi na baba kethira bakithuka kaitagara banyu ndawa iyi na ende kinya kiria nto baba kwendia ni nto bakaritu ni atongoria na muno akiwa kiria siasa barabaritene no nto muntu arumba kwithira akiwatwa ende atewiko kinya kotini no nto anene baba siasa ni bakwithia bakiringa thimu na kulokilia mtu uyu na utubobo komba kwithia bukithukia nthi na muno ana baskuru turero ndawa cha kulevya ira ingere lare na maoa ina watu bakwira kuma Kenya nge yonde na ile mabagalisha ikairao kena ikalare na maoa nende ato baruma nyere bako Nairobi bako Mombasa bakalare na maoa kwira ndawa cha kulevya heroin na bangi ile kuma Ethiopia na ndego yetu kilongete babu batakomenya twana tatwezi turaira tubaine turaurere ana banda kai baraurere ana banda kai baate yerwe twana tatwezi tuaterwe tuote na utore nyambene itokoro madrikari no tutone toina denene no to baba kwa ndia dawa cha kulevya bonde baekarua ne atu bachiasa wali kedio mwao siasa amere regoro ayo hata mtu akadira thimo ne MCA akadira kawa ukadua no mwanga tokere turatu nyambene tore dawa cha kulevya tore ana beto kuona mimba beto ana na tore ana bataka gutewa kiripotera Meru TV kuma Kangete Gembe Central Beta Mukiri Onkonja kuma igembe twerekere monkantere cha South Mentinara George Kinyua urekinya no mokaririgete wa kiama kia vuguvugu akiaria ari ntere cha kanyakine ndene ya kanisa ya MCK Kenyonire na ugetageta na mbere na kuromba giteke MCA ndene ya wandi ya bogeta East kire kithurano kia mwaka wa 2027 kagite no kau George Kinyua kana ore ujike na mota vuguvugu na ugete ya romba giteke ki nikianda kureta witi na mbere na kinya kuthirwa agiukiria matura na mbe chire thirikari ethagirwa ekirekeria riboti izi na Jeff agituma kuma gishuka bunge ga South Menti nawe George Kinyua musiasa na mubiashara kuma wandi ya bogeta ya bogaiti akiaria muthenya jwa narwa ntere cha kanyakine na ugite kire kithurano twitite akethira kiromba giti kia MCA wa wandi eje na kuria Kristo na kariba wandi eje gwita na mbere kumurombera na kinyankuruki kumuringira kura na ndibejete kibwe kuburomba maromba na ngugi ndiburomba bundombere mwaka jwa 2027 jwa kinya mpewe giti kia MCA ikyo nkuromba
gite kiu kia MCA into bira bionde biende kote bionte nabio ni aria kuga jukitie tagaria riri nyuma ya kithomo kiri wandi eje kwithira gikina mabunene kira gitumite muno ndomba kura antu bara bethero bena power kana mandate ya kuchinjia skuru kana BOM ni MCA urabuthurite na cibu ibo batonya ku mbundine ibo bakontiruaga lakini twatege tukuona batu kinyanyume kiriro kiu MCA atu tutegera MP atu tugetegera nibo bena power so batu twina thine nene muno twina thine nene na abogeta isti ugengana ina maruru muno nonto abogeta isti dene imenti South imenti niyo ikurira mpingi babu muringa akura bo akuruka wondi wingi chionde nonto abogeta isti niyo ina sibo mugwanja ute wondi ngi na sibo jabau ina nto baba ingi muno so batwe ndenda kuga mujumbe wetu nonto twetira ofisi newe na gwatuika auga anto bawe bauga bagatuthikira na batu tuthikira so igitarire batu tutariria mujumbe ito chenchetie tune batu turi andamana tukira TSC ne tweberie mwarimu na tutetikirie cukuru cietu igwa na kinyankurukia tongeria bathuri na kura kiri wandi eje gutejaniria kithomo including mote okia mogataka mote okia mara area MCA umete cukuru yo nirathirire ke gutawa mbas ke gutawa into no tutigwa arambe no ntukwimwe batu tutigwa arambe gokorea mote okia no ntukwimwe anto babetu baiga itiga kakonze ithitwe marana na kinye ithitwe embasi kuona thina tutona kinya mujumbe kana MCA agiukira atetera anto bau kana areta njire ora tugateithia cukuru ire gaitia so oni nguteta bonge mugutetera muno ni anto babeja na tubuti twayeru bakajukia mbesa cienu kama sege muicione ndarene na kanyakine ogeta kanyakine aja anto barabede irio ntukwethoko bate kioro barita na kwa batiri inogeta mboro engano nabo aringite kura weta muicione ou weja ndarene katurachangire ndarene mbesa cia kuireo twaka kioro weta muicione ou kama sege niu na tuthurite area MCA na mbesa kiuma cia county keja au so batwi itwe na maruru sana no ntugote bioro anto bate kuona ge gwitethia utiroje ko winkuga mbesa igo correctwa ngiri magana jana omandi isi nenkerwe isi je twakirwe bioro kanyakine twakirwe ndarene na kanyaki na muicione na kamasege akiongera George Kinyua na kuga MCA oguntu guko niwe kinya withirite ari kirigiria gikinene kiri witi na mbere batu turakarite ndiguru kathi atongeria baboge taisti barakarite ndiguru beta batswa gintu gitagwa World Bank yeje gukwethima barabara ire gikirwo kaburoci taunine cietu cionde kathithine muti okiama kanyakine na nau na bioro bigiakagwa atongeria bathithia kiatho kinene muno babangenie bathinja nguku nambi World Bank yeberende na abwe butwetikirie butwitire ngavana akwonwa ngavana mutuma akwonwa uga keja na kiatho kiabangwa bwega na ntukweu anto banga bana beja batega bona manto ja iseti jonde ja tayari na ndi baringira ngabana mtu mmoja ge musemani jojo agwa to kathoko andikira MCA aroni message amwiro kuigwa kiatho ki musemani jojo ri Antoana MCA aringire MCA ometongo aringira babange banaja egoji barathirete ni ngabana ararega kweja kiathone kiu milioni 800 iracoka na World Bank nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagituma Arani mbita Dennis mutuma muthomi muthiazo wa nteto cieto cia Meru TV tha mugwanja mbithira ngikwandagira kagita gake gana nkuru kiwe tana mbere na gukenera mibango ya Meru TV.